Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu Silian sang puya. Man khat dai sarang khapani nuwa leng pui airport le barabi rail chol munten dan an zom than le ti pollution control board chuan soi. Mizorama borsap te chu an hmalak na le machhop te thlakhata voi khat soi ho puizi ani tur thu General Administration Department Principal Secretary Navin Kumar Chaudhary na soi. Election Commission of India chuan Jharkhand Chief Minister Hemant Soren an lunglai chu phalna alone e ve chungchang an report chu Governor Ramesh Bayas nena a the lut. Russia rocket mangin Ukraine khopakhata mi somni pani ka hlumani. Man khat dai sarang khapani nuwa Mizoram Pollution Control Board a single use plastic SUP enforcement squad chuan mipuin anzom thade thadu dan an enfiat chhomeka tun hnai lengpui airport le barabi rail chol hunte enfein anni hian dan ano zom thalea khap thil engma manglovin single use plastic free anoin puang boka Mizoram Pollution Control Board chon lom thu soya metin te enfia dol taka dan zom thazel turin an ngen ngalani. Health and Family Welfare Department noya World Bank sum manga mi puite risalati changklon na project kalpui mek Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP 2210 voin khan nanain kai chon thailo tele health insurance sung changa khotlangin man son thei dan tur abikin mi puiten hemikonga engtin nge inzirtin le inhril hria na tha an nei theyang ti don chuanan inron khom na Aizawl klapa an buat sai inron khom na hi MSHHP project director Dr. Eric Zo Moyen kai hruain project in mi puite risalna ti changtun konga malak atum dan tlang puitar langin inron khom na hian ra thatak mi pui zirtir le inhril hriat konga achu nge be sei thua soya kal khom te chu group sang in thenin Mizoram chunga nanain kai chon theilo veizat tihniam thei tura mi pui hne na zirtina pek dan tur kongle health insurance ma sona ni thena tur thil tangkai turte an soi ho ani zirchena nei atanga landanin Mizoram dam lote hi nana zongjong za zela chunga panga point panga chu nanain kai chon theilo cancer zon thum thisen sang lungnat na le adang te ani a Mizoram healthcare scheme le Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJY Mizoram kalpui ani chungin hemi chungchang hrelo mi pui hi an om nualani soiho na hian sarkar department then khatle pol sang somni pathum ayote antel ani district som pakhata borsab le an ayote chu voin khan General Administration Department Principal Secretary Navin Kumar Chaudhary mi video conferencing mangin akoma sarkar in obnalama district ne tu te na tho dan ne tun aya thazoka mi pui rongbon na an kalpui thei dan tur kong sanga soipuya Roman na thania hriat engemozat asoite chu ataka kalpui turin borsapte acha ani GID Principal Secretary chuan borsap hova hetiang income ho na hi thlatin ninga ni to bera nei ani to don thu soin heng soi huna hian borsap te na tho ba ka anhar sene te soi ho thin ni to na secretary sang te po orontel ve thinin an department chan thwa district sang malak na an nei mekle roman an siam te borsap ten soi pui thinanga borsap ten henga har san an nei tele an to de chu department changtu secretary an thlen theyang ati a abultran nan voin meeting a hian health and family welfare commissioner and secretary le school education department secretary te an tela an department chan noya an ngai paimo zual bik te borsap te an hril ani BJP national secretary minority morcha changtu pu delson notlia chuan champhaya central scheme tamtak omdan kalphung shelawan tama central sarkar mhlak na phei chu donne hriat ngai na omlovati voin khan champhai district BJP office a thu thar thera te komin punotlia chuan MNF in central scheme local then khate chu anmani angin an soifo ti soim Mizorama kongpui la inna tho enfia turin road transport and highway minister Nitin Gadkari aron kal thuai don thu soya Mizorama na tho thalo chungchang complain an don thin thu soin tuna atak ngen an mu a na reng dik taka tho ni se na hi tho thatani chuan central sarkar in suma ui lawati a champhai panakong pui national highway number paruk na kong lai mek po anen fiati tar langin until mudan report center an pedon ani ati punotlia chon champhai district MNF sarkar na tho mule soitur omu malonia soin haramre shula mi te BJP chon angai poimo hleya an taimak na wang chawin ma sonale malak na mutur omani ati Mizoram sarkar flagship program SEDP tho khana dong turin Siha district mi sangthum thanani voin khan Siha district level SEDP committee chu district mini conference room additional DC puti la rot sang hovin an thukhoma heta hian state level SEDP ho tu te du dan angin
siha district ka SCDP chu kar le thotan ni Chanchinthar khata MYA hall new siha hon ni setin an rela siha district chunga line department pareta tengin SCDP dong tura thlan chu mi pathum theu ne na an sum don tur check manga hlan ngal an ni ang Mizoram puma atho khana ta na SCDP dong tur chung ko sing rukan oma siha district ami sang thum thanan ni a line department paretan oma H&V department no SCDP dong tur tamberin mi sang ni za somlian oma dong tu ne tlember circle department no mi pahni an omani voin siha district level SCDP thut khoma hian athok tu department Aizawl member ta na rote an thel thle ani chimlami puita na kong pui poimo takmai ATL road chena salu tukchu vei anti awangin lunglei weme sub headquarters lunglei district MLA te voin khan weme conference hall komin thilom danan soi hova ATL road chu contractor Bavia Construction Private Limited te siam thaturani a contractor te hen na anvil hun sunga chia te chu an siam thle turani ti chu contract agreement ani contractor te hian kong se thom that na hi an thok thalova chuwang chuan anvil hun chu ngei hian anmo phurna ani anga siam tha a mala turin contractor te Mizoram sarkar in ria tir turin MLA te hi YMS saphet ko tarlung nei chon an nge na MLA te chon malak tul anti thun soini hemi chungchang a hian ATL road kong chena sa rigid pavement siam chungchang le khopui chung kong resurfacing thodur chungchang te chu kar le lam hian zaw zo ka soi hole ni se anti damlo na le zen bo wangin MLA then khatte anon tel thelova poloma mato chong vice chairman Hyper Committee lungne chiatelin PWDEE le SDO10 antroi ani Mizoram Rural Bank chuan voin khan on office auditorium la rem semi chomena hunan manga rem semi lom puina hen paisa fai cheng noi ni le lom puina thujiak ba ka PUC branch in Bible hlan ani he chomena in khom hi network 1 general manager Pusiram din sang kai shuain MRB chairman Puvi Jaya Chandra chuan Indiram national game chu hockey ni a remsemi chu infiam na player poimo takani ati a nula chon omtak choimoi tlak ani thu soin chuti rolin mizo thala te jinga tumru na ne midang po heya hlotlina hen a chaw chu zela be sei thu soini remsemi point lom thu soin akal zinla tura pathian shoina dilpui thin turin angen ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Election Commission of India chuan Jharkhand Chief Minister Hemant Sorenan lunglai chua phalna alo nei ve chungchang an report chu Jharkhand Governor Ramesh Bias ne na an thelut All India Radio correspondent Soidanin Governor hi Delhi acham meka Jharkhand alet vele le khai endon ni Inras Bhavan thupong tu chuna soya February tha khan BJP shoi tu de chuan Governor Bias hi mu in Chief Minister Hemant Soren chu article za pakhat ina bo chi a lunglai chua phalna alo nei ve wangin ani na tanga ban an ngia ta Hebakayan Chief Minister Soren chuan Representation of the People's Act 1951 bo chi an pu bok ani BJP shoi tu den an he ka wang hian Governor chuan Election Commission hna an thu thelu chu hlan chongin Election Commission thuro na ngai changa Election Commission hian Governor le kha hi apom rolin Jharkhand hian politics boruak ain thak chhona sa hle nia thu don ani kum sang hi pahnia Belkis Bano pong soron thu boya dam chung in tang tura shem mi som pakhat tun hnai chu zelen ani chungchang sarkar khina chu vuna tangkhan Supreme Court chu na ngai tu a ram chung ko sang ber chon Gujarat sarkar le pui chu tun thani som panga hemi som pakhat te chu zelen ani chungchang soifia turin shetina pe a hemi som pakhat te hi 1992 remission policy ko thanin Gujarat sarkar chon achu zelen ani Russia rokat mangin Ukraine khopa khata mi somni pani ka hluman ni a medang engmazadin hliaman tuar United Nations Security Council ma video manga thu soya Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russia rocket hian chaplain khua khulzinpur rail aka fu thu soya helai mun hi Russia thunun na hnoya Ukraine khochaklama omani nimin khan Ukraine hian ram zelena ni an manga hetilai President Zelensky chuan Russia chu rak thak taka achet arin thu soi ani hetilai hian US chuan Ukraine sipai tan puinan dollar tluleding on thum apedona US nei tu de chuan heng sumhang te hian Ukraine chuan ral thuam silai mule thildang sipai mamote anebel theido ni in asoi ani Chanchinthar serti top na na tlang pui man khai dai sarang khap ani hnuwa leng pui airport le Barabi rail chol munten danan zom thle ti pollution control board chuan asoi Mizoram Deputy Commissioner te chu an hmalak na le ma chopte thlakata voi khat soi ho puizia ani tur thu General Administration Department Principal Secretary Navin Kumar Chaudhary na soi Election Commission of India chuan Jharkhand Chief Minister Hemant Sorenan lunglai chu phalna alo nei ve chungchang an report chu Governor Ramesh Bias ne na athe lut
Russia rocket mangin Ukraine khopa khata mi somni pani ka hluman ni chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani